Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthe usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel. Awenze kanje mntana sekhaya, awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership, sokubhekela laphana-ke kulona-ke ibhakabhaka i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kwezimnyama kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ingase-ke isayine-ke umkadli ongokudabuka ezweni lase-Burkina Faso, igama lakhe-ke uJibril Ouattara. Jibril Ouattara-ke ogijima-ke kulona-ke iqembu lakhona-ke laphana-ke eBurkina Faso ekuthiwa-ke i-JS Kabylie. JS Kabylie lo mdlali-ke osedlale-ke imidlalo ewu-10 kuyona-ke iligi yakhona-ke eBurkina Faso, usekwazile ukuthi-ke ashaya amagoli awu-12 kuyona-ke imidlalo ewu-10. Impela-ke i-Orlando Pirates-ke lona qembu impela-ke alingwa kulona ukuthi-ke ngase-ke alijoyine ngalo-ke laphana-ke iwindi lama-transfers bakuphela-ke yona-ke le sizini 2024-2025 laphana-ke uJibril Ouattara wakhona-ke laphana-ke eBurkina Faso-ke iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.